Xiaomi Mi 11 Lite, najbolji odnos cene i kvaliteta, 2021. kad je izašao, toliko hvaljen telefon, a ja kažem i ne baš. Ne bi smeo da se zakunem, ali 100 primjerak ovog telefona kome je propalo ovo dugme. Da li vi imate problem sa dugmetom na Xiaomi Mi 11 Lite? Kuvamo Xiaomi. Evo problema, power taster sa senzorom otiska prsta. Pokrivi se ova ljuspica koja daje kontakt i više telefon ne može da upali i da ugasi. Uzrok tome je verovatno loša izrada. Novo dugme. Xiaomi je popravljen i vraćen u funkciju. Ako vam je shorts bio od koristi, lajkujte ga i zapratite kanal za mobile.